babes, there's omnye utata apha. I can't actually expose igama lakhe. Sure. He commented on one of my posts on Facebook. Sure. Uthi Jack, sisemazwe sifuna abafazi apho sizalwakho. Edimbaza but angazi ndengenza kanjani. So ayikho a platform ongayenza. Sure. Or dating app yasedimbaza. Uthi uGotman usemazweni. Yes. But ufuna uthatha umuntu apho asuka khona. Mina ngifuna uthatha umuntu bedimbaza. Induku enhle igawula ezizweni but ufuna igawula lapha edimbaza. Kaloku yena yes, yena Usemazweni. So ufuna ugawula induku back home. Now he's asking, ingona ndiyifunda kahle lena uba he's asking me ukuthi ayikho na i-platform. Hayi mqwathi mayingabi masingade sise epini. Yo, bekumele ba uyasinika permission yodropa ihandle yakhe. Uyabona? Abazokwazi kuya papa umjojo. Bazokwazi bakhona sisi tata. Siphendula wena tata obekekileyo. Bakhona sisi. Baninzi. Bakhona hayi ba Bakhona tata. Awusoze uphoswe. You can come to Dimbaza, get yours free. Get one. Get one free. No, he is amntomdala silapha eDimbaza bakhona sisi. But mqwathi yes. Nyani man kumele